যোৱাকালি মই চিপাপোৱা সন্ধিয়া চিপাপোৱা 7 মাইল আৰু 8 মাইল 9 মাইল সিফালে ৰাস্তা দি আহি আছিলোঁ যে মই বাইকৰ লগত আহিছিলোঁ বাইকৰ লগত আহোঁতে 10 গিয়াৰতে যাব নোৱাৰে মানে ৰাস্তা शाबाश बेटा আন্ধাৰ হয় ন এতিয়া গৰুবিলাক বান্ধিব লাগে তেতিয়া মানুহৰ কেতিয়াবা ন बात तो सही है কেতিয়াবা আৰ্জেণ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি মানুহসকলো কেতিয়াবা যাব নোৱাৰা হয় এইখিনি ইমান যে গৰু कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं चलिब जानो रास्ता कैसे लोग रहते हैं यार साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले तू समझा हाँ नहीं तू समझ बांधिले ভাল इमान रातिলৈকে নথয় रातिले गरु केতিয়াबा आर्जेंट इमरजेंसी गाड़ी आइले माने बहुत असुविधा होता न भैया एक लाठी रहता हम ना अपना कूल भाभी दोस्त को समझा देते हैं।